Talofa ia whamaloma fo ile usu le mali fo le atunu nei tae o fai fo ona fai mai le alofa malanga le tmalangi ia me se fo ile atunu o usu e fai ngalwenga nei tae au fa talofa atun malu Samoa tai malo fa chai ia fa tuli ma foi le tu fine ma le usu foi le nei tae ma tu le ia la ta tu tele no ani beta upo le ta tu fa tu pe ia mo o ni ta tu fa la loi fia fa ilo wa fo le sit fia le tu tamai mai ai tai fono mo le vano ia tu no vai nga mo le ma po kala me ni tai au fia fa ilo tu malo le tu no ia mai se pele no fosila fia ia ma le mama la ia o au nanga pia lo fam fa o ma fa ona o fa ina tatu fa tu pe ia ila la ese lo fa pia ona fa ngai le tai nei ia tatu la pe on sila fia malo le tu no le tatu la le tai le main office le ACC building ia le tatu la lo ia o Sheraton ia le la i mata out to Four Corners ia le sila la lo i fangali i le malai va lele ia le tatu la o vaitele famachoi vaitele ia me se le malai va lele fa le olo ia ma tatu la lo la tasi le fe i le motseli sala fa ia sale longa va tasi la ma tatu mobile vans lo fa pia fe no fa pia ona fa nga i nei tai min i fe ia so tai tasi e fa tino i nei tatu o nanga ia o vainga mo la vai e fia fa manatu mo to fia fa ilo pe fia o na valon fa no fa ina to tatu la ia lo ia tatu te nga tupe masani la vai le fanga so lo ia fa ilo tu mo le tu vai o lo mo fa pe no fa tino tatu te nga tupe ia ma tatu withdraws tupe tala iso se la vo tatu fa le tupe le fa pe no ta what ia o tatu la fu ia so tala ai o tatu la ia fa pe no tala mai la so fu e si pa ia la fa le ia lo ia tatu la o mala vai fa pe no ta what ai si vanga na le so to na i mala so sa o le stona ila vai pa o office of apiona to faina matala o le office out to fe ia pia ia me se ia fangali o office na le fa apiona matala le stona ilo ia foi tai mi fata pula ina e tala ita to office ia e o peona sia fia malo le tunu o peona office out to lo tala ina la fa valo eta punia la for sulu o le tatu office ai fangali malai oi fangali malai vale le ia o lo tai mi fata pula ina foi tala mai le tu la fa valo tsai o si pa ia la fa tulu le fiafi te ren malo le tunu e fa pe tu ai atu le office ai tu office tu le ia pia ia fa pe la ia se ia le so fua au lo ngalo ia la tu lo ia le tatu la le fangali lo matala tu tu mai tai masa ni tala tatu office i fisiring ia fa malo le tunu tatu office le fa le olo ia tai mi la fata pla ina o tsala tatu office fa le olo ia e fua la vai tai mi va o lo mai tonu malanga tu fa fo ia tai mi nga le fua le tsala ina tatu office ia o vai nga lo fa pe ona fa nga solo tatu fa tu pere neva yaso ne sa amata dia mai le aso fu e tonu to teren malo le tunu ele o sila fia o le tsala ina le pensione ma benefits ia ma sina ne o kuso ia wa fa mo le mala sa ta ma lo mane ia wale sa mata la so tona ia to mai tau ile to tele malo la tunu sa fa pe ona na sia tatu office out tu ia le fa fa solo mai fere vai aso ni le tala ino tatu pensione ia mata tu benefits ia ve fune mai fere tatu por kala me le fa la wiloa la waitela tu i malu la tunu ia fa pe ia pa nga fa fonga tatu fa tupe ia le ala le si tanga o forward tatu pensione lo fa pe on fa nga solo mai tatu malu ia pe ona no fusila fia wai o le tau sanga pensione lo ia anga inu le fitu se fulu ia la to le anga ile ono ivo o la to le anga va le se le ni to se la mo ila to le fitu se fulu ana inu le matutu nei tina mata ma ia la to la le o fa anga va ai tatu se le ni le lima se la le fa pe ona na fasala wina tatu malo le si tanga le tatu pensione ia tatu no fe o si va nga na fa mana tu pele tatu pa nga fa fonga ni tsa i fa pe nga le sto na ina sa tala tatu pensione io le fa wa me le lava tsemine wa me fa nga tala la pensione peso tu le office ia fa pe fo lo ia lo mastercard ia fa na tala ina lo se len
o isi foi o nanga tatu fa tu pelo fa pe mo fa fa atino in sai nei iso se la lava io lo yele va inga lo tu pe fali diu o se ni fali diu ia fa pe la samalanga mai se sira inga mai fafo o mai ma se le ni mai fafo por foreign cash in fa la vana su tu tu le office ia fali diu e lo se le ni tu pe samo fa fa ngo fie na le fa ngai no lo se le ni ia fa pe fo ro fu e malanga si fe ia tu no ma si se la inga polo fu e so malanga e te anga ife e tunu mamau in faila ona e sua tu tono tatu ofisa lo fa penso lo ina atu e fali liu mai lo se le ni mai le tupe sa mo anga i le tupe i le atu nga te mana o mio na malanga ai e si va nga fa mana tu tatu na nga lo fa pena na o fa ina i tatu la io le tatu real money grant mai se le ni la fu mai tunu mai fafo wale ria pe Australia la vale main base Australia ale tatu fale la tu pela le ria ya mo di mawina fu lo telisia tu no fa pe mo fa ai na me le tatu ria money gram yo le money gram fe patino tu no la vai fe o ke lo America le tu no le killing fa ai na me le tatu money gram yo tatu na nga le ria money gram e ma fa ile na e su tu no office ta la lo se ni iso se la va e ma fa fu ina e tar sanga me tu no if a deposit pe credits lo se le ni tono lo accounts polo te nga tu pelo o mana fe tata la ina mo national bank wa afa pe la fo me lo se ni alo fit fidel va nga le fa fole cash pick up e mana mi la lo su tu pe tono lo office ya wa le tala ina lo se le ni ya fa pe la na fit fidel la to le direct credits mo le via la valia ya sa ala lo se le ni alo tono accounts fa ngo fie ya oe e te le tu se ki ai ke sa o su fa ngalo Mastercard tala mai fa folo se le ni se fe lo tsai ni si foi va nga ya ona fa i lot foi tatu po kala me ni tsa ya o tatu TT payments po tu pela foi fa fo wa mo yo le ma fa ina la fo tatu se le ni il money gram la fo tu no ma fa fo ya lo mo fa fo le tatu fa tu pela va ia ona la fo tatu se le ni la le wa me se le so so ani a ingo ya wa to tele foi pa angal fa tu pe ia mo la to e fa le lo e tele na fa ila to fa tau me i fa fo e tunu i fa fo i suppliers lai fa fo ia e fa lo tu tatu pa anga fa lo ia no mo fai ele nga tsa tatu officer o tu le fa na process ai ka ko titi a lo mo fai fo i tatu officer lo officer na pensa wa tu na process ai tatu titi po tu pe la fo i fa fo ia o si va nga au pe on fa manino tatu po kala me ni tsa fo no ia o tatu wetele maro la tu e su tu tatu la ia ese mai tatu main office ia e ala tu fa facility me tau loan po la ko request me ka lo statements ia mai friend eta ia ni tatu po kala me fa ilo tu de maro tu no ia fa pe o ia ila va sau fa facility me tau loan pe ti mam la ma ti me ka loan pe o sau statements ia ona tatu officer o tu o lo ia de tatu team por tatu vai na fa male fe mata apule fa ina su e tatu ia fa pe fo ele mo so tai me tia sia to e tatu la officer o tu ia ma fa ila va ona vala o tu le numero telefoni o le luo no fitu no ia o le siva ngole ma bukala me sa fa pe ona ma mai ma on ni tai ia if you tell no la vai le tatu Mastercard o le tatu code o le black card le way le tai mini nei walo uma e uma na sui mai uma le fe tatu card sa fa nga mai le code card po le local card le wo sui nga ile tatu Mastercard po le black card lu fa nga tai mini nei ia tatu tala no lai ia nga o le tatu Mastercard lu fa pe ona luna o fa nga ina e tatu le tai mini nei wa tatu Mastercard la vai ia o le nga fa mo na tatu Mastercard e fa fa ngo fie na ile tala ino tatu se leni wa fa pe wa te mire tapuni tatu la o le fa ia fa pe lo tapuni officer ia ile so popole fa ia fa nga ina tatu ATM card le tuni e lusu fa itu la ia fitu so vai so fa nga ina ia fa pe le tatu officer wa a o le te me tapuni na ile officer ia mo fa ina to fa ti no ina so tala nga tu pe se va nga o to tala ina officer mo ila tu la va ia le fia mana o me se ni pelo anga le tatu Mastercard ia o le sifo anga le tatu Mastercard e ni fia fa so twai o le anga tatu Mastercard e ma fai na fai tatu fa tau online e wa so te na ma le tu o ma fai na access i lungo o fa le lo online
fai me lato whātau ia tunu mama mai whafua, a tunu I whafu. Ia o le angana le tatou Mastercard e mwhai awha pēla ele se le ni tonu accounts, e mwhai na whaanga le tatou Mastercard lea, e whai me lo whātau online. E le mana au mia le tau alu e teo se tupe whaanga sa o mea lo se le ni le tonu accounts, e whai me lo whātau. O le si fo ile anga le tatou Mastercard, e whai au peona no fusila fiere malu le tunu. Ia mwhai whina whai whātau I tutonu whaloloa ese whaanga e le tatou F-Boss, wa elo I le F-Boss I si whale tupe e wa temine elo I se F-Boss wa le tatou whatupe National Bank. Ia mwhai na whaanga I nalau Mastercard a le National Bank e whai lo whātau tonu whaloloa ese. Ia o le si fwoi vaenga le tatou Mastercard e au peona no fusila fie malo le tunu. E leo whapea o le tatou Mastercard, wana o le tatou whale tupe o lai le card leo le Mastercard, po le tatou card lau nururi leo o whaina le taimine nei. O le tatou card lea e mawhai, wana whaongai na fo I tatou ATM se peo le ATM o le PSP, o le ATM o le ANZ. Ia whapea lau whaisina mao te le mai o le ATM o le tatou whale tupe mai a oi. Ia mawhai la mana asi fo ATM. I si whale tupe ia peo le National, peo le ANC ma le PSP. Ia mwhai lea na tala ina I lau se leni. Ia ma le soe whamanatua tupe whea ila I malu le tunuu. Ia no fuanga lo ia tatou ATM. ATM ia lo whapea whaanga ina le taimine nei. Ia tatou ATM la vai alu e le taimine ua Mastercard umai lo tue si tatou ATM loko. Ia pela tatou ATM le office au tu. O lo ia whai tatou lo ATM I o le mata autu, le la le mata autu, ia o lau dii, mato o tua ia whaloloa lin, ia o aliki o se o tau fusi, o le si tatou ATM fo le ile vani ona tatala, e le peona no fasila fien mala le tunu whawhai ngofie mai lo tau sua tuitai, ia pise le awala, ia lo ia le si tatou ATM mai whe I aliki tau fusi. Ia o le tatou ATM o I taimi nei o funga le whamacho, I le whamacho fo le whapeana tala, le wana tala tune, ia o le si ATM fo I o funga le marketi, lo whatau I mea mata, o le si tatou ATM lo ina, o le si tatou ATM o Frankie lo topa, ia o whamacho I lo loa, ia o whamacho sale moa, o lo I tatou ATM I le whanga, mo tatou paanga lo I o whaitula, ia male latu lo ni pito le ia ana, ia lo ia tatou ATM I whale olo, ia fia fo e whailoa atu I le tatou malo le tunuu, ia o lo whapea fo ina whemalanga ai le vā upoluma sa vai, ia o lo ia I le maa ea neona tala ina le tatou ATM fo I le wafu, I wafu I murwhanua, ia whapea la we malanga atu le tae au, ua misi atu kako ATM ia, misi aku ia vaitele, misi aku sale I moa, misi whale olo, ia le se me koe pole ai, o lo le tatou ATM I murwhanua, ia mwhenga sosoani a o le tala ino lo se le, ia tatou se vaenga mua na le tatou pukalanga, whenga whaakiso atu ni tae au. Malo saunoa, ia, la whatu le tufini a Angel. Whaptaima lewa no whono I le nā ua mona o le si atu fo I le soa tau o mai nei tai au. Ni si fo I le vaenga mō le ma tā upu. Ia a o la ua upito la au, ia o mea kau loans a, ia o te loa fo I, ua sila fia fo I le o se mea fo nei, ia pau lava ona o le whamanatu, ia o lo o I fo I, ia products o le whale tupe mea tau loans. I small loan la iti la, ia whaapia fo I ma unsecure. Ia o te loa fo I whamanatu, ia o le small loan lava, ia e te tawa ona ia I sau account I o le National Bank. Ma e te tau fo I ona credit low salary I le account mo le ono masina, ia whatu a mawhai ona e apalai I se small loan. Ia o document masani lava I mana amia o lau confirmation letter, o lau basilipi, ia o lau overview nupi wha, ia ma bank statement whapea ona whai ele assessment ale whale tupe small loan. Ia o mato loan fo ilo ia I temine o le unsecure. Ia o le limit o le mato unsecure la ia tolu se fulu. Ia o lo te tala lava leva noa tu sa lava pete le ele ia sau account le whale tupe. Ia o lo te tala lava leva noa mo tato tangata le tunu. Ia o documents masani lava fo ia mo mia le whale tupe whai ele assessment. Ia o le confirmation letter, ia o le tolu pe silipi, o le overview mai nupi wha, ia sifululua masinga le bank statement, ia sifululua fo I masinga le loan statements pe wha apea I se loan I le bank o lo e bank ai, ia
ma whapea fo o iei misi loan ne ese mai loan ia le whale tupe ia e mawhai o e mana o mia o mapaleni na a wale assessment al whai tupe. Ok, lo fo o mea kau loan statements pe o na ta wale tuangani. E na o tonu lava le main officer e mawhai o na print time ma fo. Ma waile paleni lo loan o le adventures fo ila o le iai o lo internet banking. E mawhai o na vi wale paleni o lo account ale na tele e mawhai fo o na siaki e le paleni o lo loan. Nanga i te mi e fiso o tae atua i tara ia le mamalo le tunu o le telefoni fia siaki na le paleni ai le te mi le maua toi se si o mato ia o le angana o le internet banking e mawhai o na vi wai le account vi wai fo i le loan. Ia manisi mato o nanga mea tau loan ia o loo avanua lava le ofisa e susu atuai ma fo ia mawhatatano fo ini simta whaatai ma le avanua. To digital banking o nanga digital products o fai no fai net to bank ya war fanga ine pa ia mal malo le tunu o fa pe fai pa anga national bank ya foi na sila fi foi no fo sila fi mal le tunu o fa pe ona fo ina o lo tsala ina ni te nga tu pe i le tato national bank ia vai nga mo la vai fi fa so tu ia le tato internet banking le tato internet banking lo i te mine o nga tato internet banking fa fai ngo fi ya we ona e access i palingi no account e pe fu na o to fine ya enjoy le time o sola ia le nga fa le tato internet banking fa fai ngo fi ya we ona sia ki mai le palingi o la loan ia fa pe o lo yeso no nga tu pe fa le tupe ele to yeso tau tinga ina to su le ofisa tu e kau sia ki le palingi o la loan ia fa ila va ona sia ki mai no tato internet banking o tato internet banking fo ia mana a mira le risitala o lo ia tato form e mana a mira so to no ofisa po i ofisa tai tasi pe tato la ina to lo ina to la matani ina tato por kalami io so se la vola na e fa ina su fo e fa tu mo le formula internet banking ma e apply me la ia e fa pe ona o ofisa to lo ia le va ina digital banking sorry excuse me fa ina su im fai na su i tato la e tu i fare olo fagali po fe la la ti sia im fai la na pa la me tato internet banking io li si foi tato va nga o le tato digital banking a ona si la firma le tunu o le tato EC bank le tato EC bank le fa nga ina foi le tato telefoni e tato la no le va nga po i tu le tato EC bank e fa ya nga mo malo le tunu ya fa pe o lo ia termine so account le emta la po le my cash le digital ma le emta la le Vodafone ia o le EC bank o le nga tunu le tato EC bank e mo finga transfer me lo se le ni le tato no lo accounts anga i lo wallet le my cash po le emta la e fa nga ina fa ia fa tau ia tele malo tunu o termine o an o lo fa nga le tato EC bank ia wala wat fa tau ino tato cash power video mo li ia me se foi le tongina o video le vai ia ma fa tau ina le tato credits post credits ia fa nga tato telefoni io au nanga se la vai le bank e fa ngo fia ia te oe ona e access ai wa tera maralo tunu e fia su mene e fia mai ne tau langa e fa atino va enga ia me se le tongi na video le vai ia o faina tato fa tu per fenga pa agale ma ne tichi sel ma le Vodafone fa ngo fia ia o ona tongi na o bili ia o le siva enga fo le tato le digital banking e o peona famanatu malo le tunu ia o tato Mastercard o le vaenga lava le tato Mastercard le fa peona fia fa mafai le famanatu ni taia ia o le vaenga o le tato Mastercard o lo ia le pito i tu o le tato card o le vaenga le pito i tu o le tato card o lo ia tato information details e to tele malo le tunu o lo ma ia la to le vaenga le information po details e pito i tu o le tato card e lo si la fia fo la to le nga so information le tu o le tato ATM card information ya em fa ina fa nga le tangata i lunga le internet i le nunga le upenga failani e fa tau ia mesi lava la o talunga ia fa nga telefoni lo fa pela telefona ia lo fa na ia e to tele malo tunu e tele na suot tunu ofisa fa fising ia po fele me o nga ila to seleni ia fa matala to ilola ia tato ATM card le Mastercard o lo ia ile tato va le va nga le pito i tu e a una fa tele ai una
tau whiuna malpui information po details i tu le tatou card ia awane i lua i lista ngata wai afa pe tu se lava pele ba tanga lau pin number im fai lava on fa nga ia details ba me ngal fia pu e me lava le ata im fai nga tu sila lo fai numero ngai tu ona fa nga e lo se le ni au lo ma lo sila fia e tu fc ni e fla ele tatu fa tu pe po fe wa lo se le ni ia ma fu me la le va nga na ia lo fa tsama le va ingo lo mastercard e le la fai lo tu mal le tu ia e tatu na le tatu mastercard lo ia le va nga pi tu le card e on fa te ai ia woni i lo e lista ngata ia details po information na ia o tisu vai ngai le ia o te mine lo fai la ronga apalai separate afa pe la vo ele te le o fanga ina le tatu ATM card mo fai nga fa tau po payment i fa le lo nga le withdraw la vo ia fai so ani lo fa le tupe ia e tama fai se tunga ina e fai la ronga fe tau ile nga le tatu mastercard ia mama na nga lo fa pe na e fa sanga ina mai fanga ina le tatu mastercard ia o le sivanga mun le tatu po kala me ona fia tu tata no to i mfa mana tu le malo le tunu ia o le tatu po kala me fo le isi cent ni na sa fa pe ona tsala ina le amatsang la amatsanga ni tau sanga tatu po kala me le isi cent lo fa pe ona mo no le telefoni le mo fainga download no telefoni ia wa fa no fa ilo tu malo le tunu ia mo fainga fa ilo ia inga o lo i new silo le tatu po kala me fo le ni le isi cent po le tatu app tatu po kala mele fanga la fo mele tatu se le ni sa mo mo yo lo fai pa ngale tatu National Bank mali isi se male ria moneygram ia lo fai fingo fai na le tatu ia fai tupe le tatu app awale la fo ina sa o mai yo se le ni ito no tatu accounts ina ngale tatu po kala le tatu app ya fai lo tatu a inga mo lo wa mo New Zealand e download le tatu app ya on mana le tatu app ya ele tau tu su ia va ngale o New Zealand ito no se la wai pe tele o fale la foto pe te mini nei le la fo me se ni mai New Zealand mana mi la valo wasi se la e ave yo IDs restalai ma ave le se ni fa fai dena la fo mai pe le va ngale fa tino vai eso uma la e alua i le office po le la le fale tu pe le la fo me le se ni au le le tatu app le ele tu mana mi lo tu su office ale via po le moneygram la i New Zealand e la fo me lo se ni fai sa ona fa nga to lo telefoni le stala i no tatu app la fo me lo se ni o tatu fo si va nga e patino to no ma nga le tatu app yo e me se la si va nga le o lo malanga to i malwenga fa vai taimi wa fa pe on la fu ina lo malanga no lo fa vai taimi ai fia la fo me se ni ne me fai la mana e su to no lo officer o tatu officer fa tata no ina se tata no lo accounts ia me malanga lo la ia o faina la fo me yo se leni le fo le la fo o le open no accounts venga open ele accounts por te nga tupe a oe to te sala ina me te nga tupe a to wa inga fa pe o la te malanga o so ani mai so wa inga ia ma so fa na ia o le va inga le la vale le tatu isi bank venga la fo sa o me le se leni ona sta wa se leni e se va inga tupe a to no la o savings e se fo si va inga tupe venga to no le accounts e so ani i me fa le inga o le si fo va inga le tatu isi send tatu po kala me isi send ele ka ko rates ia lo fa nga ina la fo me se leni mai i te ino fo masal salon malo le tunu i ka ko rates ia fa nga mai tatu isi send ia fai lo atu malo tunu i lo le tatu rates e sui la vai aso ai po le nga fo la tatu app e mo le tatu app e fa nga la fo me se leni mai fa fo o le yai pe o la o app lo fa pe o ele no fo ni sa mo le nga o le download pe o la app fai una sila mai tanga ia o rates lo fa nga ia so taitasi ia fa pe ona mga amia sa se leni ia fai nga e i fo no app fa nga lo telefoni ia siaki la ia lo fe siaki ia tatu rates lo ia so taitasi ia fai la ia na fai lo va nga la ia la fo me lo se leni ia o si va nga fo e au no fo se fie malo le tunu tatu po kala mela isi send i tatu se leni la fo mai fa fo ia mo le tatu isi send mo le limits la vai le tupe la fo mai fa fo ia o le limits fa po le amount fa supply ina le faina la fo ina mai la so etasi ia lua fe lima se la New Zealand o le amount nga le fa supply ina pe limits ile la fo ina mai tatu se leni ina i tu fasilina se si le tatu pa anga po mal fo le tunu la fa pe fa fo mai tatu po kalame
ia ole amount nga fa peona fa nga lafu mai tatu app ole tatu app for easy send ole app for easy send ole lafu mai tatu ole te mine ele o tsala ina le option nga ole lafu ifafu ole option mo fa te mine ole lafu mai in New Zealand in nei Samoa al sa ole tatu no account ifa pe fo ile mala tunu ole o fa fonga mai ia tunu mama po New Zealand ole easy send o se la for National Bank ia ole easy send ole por kalami mo ino ole tatu telefoni fena sia le Play Store ia pole tatu App Store ino le iPhone ona download ai easy send mo long spela ina fa faingo fie mo le no fusila fie ole EZISEND spela ina le tatu fair tatu lingua le tatu app ino le tatu telefoni fenga download access la fumelo se le ni fa faingo fie mo a inga le nei Samoa ele se tau tinga inga e tu le laina mai la fusa amerise le ni sa tu la tu account ni fa ngala ia tu o na se pe le Mastercard internet banking easy bank e fa ngai se le ni fa ia fa tau ke lo vai ngale le tu easy send ia pe no fsi le fien no tu ia ni tu por kala min ni tsa malo sao no ya mali ole wa tan tu mino yan tu lisi wa ngale pe ne fa lau le sao no ye le ni le tsa ya si mangana wa si va ngau toi phía sau nói Rachel lý trai này pháp trai lấy đi ấy si va ngau toi le nga ye va ngale no tau phía pháp si le toi ole tu la ngai le kale le ATM card Mastercard no phía si le toi man tu la le ti sau no ta wa ya information le pi details le pi tu ole o si le tau ba tu ava pela ole lo nei la ka ono uto e lotu le to tol sanga man tu lai ye tol sulu to fai to tol sanga so same details here so e tu sa mane bele la ka le wole lo momo sai fono mole fasi ya mai mane fo ile fasi le fono ni ta ya ona no fasi no fo mamla mai fo il sa tu fa fo ni ta ya fa pela wole lo ATM card masa wole lo ATM card pole tatu Mastercard fai la mana e bala au mai tu no telefoni bala au tu telefoni e po local au ka de fa pe okay ole me mo na tu fai okay fai lo mai tu vai ngala de e fai e lo e out e tau na fai lo me au na fai lo mai pe ma tu ole lo ka unga information le i tu ole pe fai lo te musola e mo e lo ia la pini la ka au information le tu ta tu ka e fai fa nga ina e sanga talu mo ina lo ka so once la wo vai ku ma so sal ole lo ka fai lo tu lo le tai mini na ko lo ka mai lo ka ia vai ngale tu ia me le ta tu fisili ni ta eu pe tu sa ia fa mo ngale tu le ka lo le lo ma le ka fo le la pa lai usa e once la o le lo ka no e ko a reorder pe tu fa fo lo ka e ese foi la information le la sa me ta tu ka na le me le ka fo le sa me le ka lo le lo vai ngana pen fai lo atu le ta o tatu information nei tu mo e o le pin na pa wa o le lo anga ta tu le tatu ATM card se mini no le pin na pa le ta o ya le tatu Mastercard fo o le card fa mai na tatu for tu se mini o ye mali si va nga fa po ngam fa nga online o va nga la nga e le o va ko vele fa tu si atu o pipi la va pito tu o tatu ka ya pe na pui ma fai te la va o mi ave si tanga ta ya wa le lo venga vile tu tsonu fai lo atu na poloka la ya mo so te mi va no na so tu le tsonu le office ya pa la lo card fo ya mo tu ni la fi ma lo va chai ole si la va nga le ni ole tu langa foi le ta tu ria ole ase e mo so fa manatu ya le tele na pisi ta tu ole ase tilo le tato ria ia fa pena fo le tato MoneyGram ole fo la pisi tato le vai tau le nei le anga tui fa tonga mo le sao to male lo manei ia le taua pena e sau no fo le taua le ria e ma fa fa ai lo o le numero le account sa wa lo tonu tupe le tato MoneyGram ole mere tau tu le ole ase sila ia alo sunga fo e mai se le tato finga renga il fetu le ni mai ole atu e mai se so fa manatu nei il tulanga pe mai se le tala ina tu pe fa ngai nei MoneyGram malaria ia
tai fono mo fasili ia mo sa leila o lo fa pena nga kutsa tso mo la so fa pitso poso fa tsa mo tsama o lo matuni ia o le tso fa malo sila was fa ma fa manatsu ia ima malo la tunu ita tso o nanga ia le ria money gram ia wa tso tere malo tunu o lo fa tsa wa pal ele o ma ele o sila fio lo mo fa nga o fa ina tso fa le tupe ia o nanga le ia le tso fa manatsu tso ele malo la tunu ia o lo mo fa ina fa tino ina le tso fa le tupe ia o nanga ni tala isele ni la fo mai fa fo ia mai se la vala so fa pitole le tso asata ma ia wai ite fa pe o tuli tsa sel malo le tunu le tso la ofisa o tu ia lo ia tso la ia mata o tu fa ngali i mai tele fa fa ngo fie ia o ine ia tso tuli tsa si me tso ofisa o tu ia lo ia isi tso la ia tso fa fa ngo fie ia o le pe fo na tsa o fo no tsa mi so ia fa fa ngala fo me lo sele ni le ile real la formula in the real failo si vai ngalai o se fili le direct credits ma avelo account number sa le se le ni always to ya fa pe foi la o ele fengal wenga pisia vai asuli nei ya le la formula ele se le ni fa ile to wasata ma ale la formula le real por MoneyGram ele se mette pole ai fa pe la for cash pick up fa ile mana eva la auto to no le telefoni fa ilo atuila ia una feeling ia ia vai ngale lo vai ele real MoneyGram en so so ni tia o itu lo se le ni to no lo te nga tupi le fa pe le so te nga tupi ma to the National Bank le fa pe la o twaina ma nga le sto na i vai nga fa pena em so so ni to ile tato fa le tupi ia me se pepe ile fa pe la sto la to nga mana vai fa pe to ma va la fa leile o la so coffee ya so vai so twaina e so to no office o mana mi va ve la va le se ni na fa so ta eto no office pe email fo ile tato nps@info.com ia me so so ni ko ile tato fe ile tu ino lo se ni to no accounts malo fa tai tasia la officially so to fini ya angel lei o le sile to fa tu afa pe uma asoangi asolua afa pe uma tu tonu o me fi apala ila ulo me uma la le umi fa ile process fa mo ole fo ia ole titi lava ia mato ina tam fai family ina mai tu ole mana onga le customer le la tutson usually ia mato tu ia lava no tasi nga le lua le vai aso e fata tale mo se ile mala awato fatu but vave ma ku fo ia me ko kong e vave fo ia no mama mele tali lo mta wa to so ta me ata to ye ai pa lava ai la ku mo document mai e file assessment ia e ma lava le ile terminal tali lo assessment ia ole fatalina lo la ile process e fatu pe ia ole umile nai e ma tu wa ile customer ona so ta ia toile malo fa chai malo ia wa mai al tatu klame le la forti so o selling o ile simia in tatu wa langa man tuale asata male la so tapuni la songa folo ruia folinga menga tatu ATM se fa nga wa so malo lo la songa fu ia la forti le sunga te taurunga mai ma fa banino na leva fa bolo sai fu mo leva no ia sa lele sa no nga ia wa le ulo manila so sa ta mala so sa ia no tuaila ia la so malo lo ia pe o le tatu ATM si o no fa pe on so lo ina te mo so ia o tatu ATM na fa pe on fing fa nga ina pe fa pe fia tala lo se le ia le va mo fo pe mama o e ma tatu ATMs pe fing fa nga fo ATM sa tatu banks and the said male PSP ia tali tonu le vai nga mun bulina tatu po kala menini tsa fondo afa pe fo e se ngana ia po se nga o le tonu ma le tonu lo fa fo anga sa mo ni tsa ia fa manga lo ia ma o la una vai ia ai fo tsa tele la fo no mo le ma no ni tsa ia fa mo ni le tsoi po kala me ma fi anga mo le ngani yes